Pratite Dnevnik Radio televizije Jagodina. Ja sam Vesna Arsić. Na početku Dnevnika pregled najvažnijih vesti. Učenica muzičke škole iz Jagodine Tijana Antić dobitnik je druge nagrade na takmičenju solo pevanju u Mladenovcu. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelovdan. Uoči utakmice sa Vojvodinom, koja se igra u subotu, u fudbalskom klubu Jagodina održana konferencija za novinare. Sutra umereno oblačno i toplo do 17 stepeni. I jedni i drugi imaju imperativ pobede, žele u vrh tabele i izlazak u Evropu. Derbi susret 13. kola Jelen Super Lige Srbije. Jagodina, Vojvodina, gradski stadion u Jagodini, subota 23. novembar. Početak je u 15 časova. Ulaz slobodan. Dođi na stadion i navijaj najjače. Za svoj tim, za plavi tim, za novu pobedu. Jagodina, Vojvodina. Svečana dodela priznanja kapetan Miša Anastasijević, čiji je ovogodišnji dobitnik grad Jagodina kao najbolja lokalna samouprava, upriličene u velikoj sali Skupštine grada Jagodine. Opširnije o tome u narednom prilogu. U ime Medija Inventa, Novosadskog i Beogradskog univerziteta, kao i Privredne komore Srbije, naš kolega, novinar televizije Vojvodina Boško Negovanović je obrazložio zašto je Jagodina proglašena najboljom lokalnom samoupravom i dobila priznanje kapetan Miša Anastasijević. Osnovna želja i cilj ljudi koji su inicirali ovu akciju, a rekao pored Novosadske agencije Medija Invent, to je bio i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, bio je da pokažemo da i u ovo krizno vreme, da i u vreme tranzicije i privatizacije u Srbiji postoje i pojedinci i firme koji odavno idu u korak sa Evropom i svetom. Za razliku od svega onoga što svakodnevno možemo pronaći u novinama, mi evo pronosimo već 12 godina to svetlo po Srbiju, upravo ukazujući na te ljude, ukazujući na te firme i ustanove koje mogu svima drugima da posluže za primjer. Priznanje dodeljujemo u 20 različitih kategorija. Nagrada kapetan Miša Anastasijević za najbolju lokalnu samoupravu u Šumadiji i Pomoravlju, dakako za grad Jagodinu. Današnja Jagodina, sve modernija i sve usmerenija ka Evropi, zvanično je nosilac priznanja grad budućnosti. Ovde su posebno ponosni na brigu o deci, socijalna davanja, borbu protiv bele kuge, ali i na već 5 investitora u prvih 8 meseci ove godine, koji će zaposliti oko 3000 novih radnika. U stvaranju domaćinskog i poslovnog imidža Jagodine, motorna snaga su ovi vredni ljudi na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, koji je svu svoju energiju, snagu, sposobnosti i poslovne i prijateljske veze stavio u službu razvoja grada Jagodine. Sasvim sigurno da je ova naša nagrada morala do Jagodine da stigne i mnogo ranije. No, kaže naš narod, nikad nije kasno. Savremeno zadužbinarstvo, ja ću reći moje lično mišljenje, je ovo što radi gospodin Dragan Marković. On je od Jagodine, to će se kasnije pričati kada naši unuci zaborave na nas i pamte na samo fotografijama, da će biti zadužbine Dragana Markovića i ljudi okupljeni oko njega. Potom se prisutnim obratio predsjednik Skupštine grada Jagodina, Dragan Marković Palma. Put ka vrhu, siguran sam da svakom od dobitnika ovog priznanja je veoma težak i trnovit, ali je još teže ostati na vrhu. Kada je u pitanju ovaj grad koji će danas dobiti priznanje, siguran sam da ovo priznanje mnogo znači ovom gradu, a da grad Jagodina do sada je dobio sve što se moglo dobiti od priznanja od grada budućnosti, sadašnjosti, socijalne pravde, sporta, kulture, tako da je ovo priznanje za nas veoma važno. Šta u ovom vremenskom periodu je najvažnije za ovaj grad, a siguran sam i za sve gradove u Srbiji, kako doći do novih radnih mesta, jer to je danas najveći problem u Srbiji. Kada je u pitanju Jagodina, mi možemo da se pohvalimo da u ovom trenutku u Jagodini grade se 4 nove fabrike, jedna je napravljena, a jedna će početi da se gradi za 15 dana, tako da
za godinu dana smo obezbedili 6 stranih investitora, 5 iz Italije, jednog iz Rusije i očekujemo ovih dana još 3 italijanske investitora da dođu u Jagodinu da potpišu ugovore sa nama, odnosno sa gradom. Tako da do kraja sledeće godine nadam se da ćemo u ovom gradu zaposliti 3000 ljudi. Kada je u pitanju turizam, i tu možemo da se pohvalimo, da iz godine u godinu sve više turista dolazi u Jagodinu, da je ove godine bilo 400.000 turista u Jagodini, da imamo i prvi napravljeni akvapark u Srbiji, zoološki vrt i muzej voštanih figura. Kada je u pitanju sport, i tu sam siguran da prednjačim u Srbiji, da Fudbalski klub Jagodina osvojio kup Srbije ove godine, da smo se plasirali i ušli u četvrtfinale Kupa Srbije u fudbalu. Ženski rukometni klub je u prvoj Superligi na prvom mestu, ostali sportovi su u samom vrhu svih sportova u Srbiji. Kada je u pitanju borba protiv bele kuge, takođe možemo da se pohvalimo da sve one akcije koje smo mi pravili i vodili imamo i određeni rezultat, da ove godine u prvi razred imamo, odnosno u prvi razred je pošlo više đaka, odnosno 2 odeljenja đaka prvaka imamo više 2013. godine nego što smo imali 2012. godine. I ono što je važno, socijalna pravda za one koji teško žive, i tu možemo da se pohvalimo da iz meseca u mesec sve manje imamo oni koji dolaze za socijalnu pomoć, što znači da oni koji su pre dolazili došli su do nekih novih radnih mesta i kad sada je kraj godine, saberemo rezultate, sve ono što smo radili, nikada ne izgovaramo reč teško je ili bilo je teško. Političari ne smiju da kažu da je teško, oni su birani da sve one teške stvari premoste i da pomognu građanima Srbije. Dobitnici ovog prestižnog priznanja sa teritorije Pomoravskog okruga su i javno preduzeće Resavica, Holcim, Jagodinska pivara, Andrea Konfekcioni, Industrija kablova, Miroljub Radovanović, vlasnik preduzeća Jela, preduzeće Balkantron, dr. Zoran Rašić iz Specijalističko-veterinarskog instituta Jagodina, Fabrika stočne hrane komponenta i Farma Agrođole. Zahvaljujem se na dobijenom priznanju. Mislim da je priznanje došlo u pravo ruke, jer upravo je kvalitet za fabriku kablova najveća njena konkurentna prednost. To mogu da ilustrujem i sledećim podacima. Mi smo ove godine povećali izvoz za tačno 45% u odnosu na isti period prethodne godine i to smo baš povećali zahvaljujući kvalitetu kojim smo preuzeli, odnosno pobedili na tenderima neke od firmi iz najrazvijenijih zemalja sveta. Želeo bih da se zahvalim organizatorima za ovu prestižnu nagradu na investicija 2013. Posebno gradu Jagodine na čelu sa gospodinom Draganom Markovićem Palmom, koji je omogućio plodno tle za i strani investitori i domaći investitori. Ovako priznanje u ovom momentu Jagodinskoj pivari izuzetno mnogo znači, pogotovo što je to priznanje za brend 2013. godine. Sve ove godine koliko postoji Jagodinska pivara trudi se da održi taj brend i pored svih teškoća kroz koje prolazi i cela privreda Srbije i kroz sva dešavanja koje nas okružuju, tako da je ovo stvarno izuzetno veliko i značajno priznanje za nas i satisfakcija da se nastavi dalje, da se radi i da se proširuje taj brend i da se još više čuje o jagodinskom pivu. Pa dobio sam nagradu u ime javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica, koje trenutno u svom sastavu ima 9 rudnika, zapošljava 4200 radnika i ono što jeste tačno je da je naša proizvodnja neefikasna zbog loše tehničke opremljenosti, ali da smo radili plan konsolidacije, da ćemo u ovoj godini, to jest u sledećoj i narednoj poslovnoj godini krenuti sa realizacijom nekih od velikih projekata, otvaranjem novih ležišta, a to znači i očuvanje postojećih radnih mesta i otvaranje novih u okviru javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju. Današnju dodelu priznanja ulepšali su i svojim nastupom učenici muzičke škole Vladimir Đorđević iz Jagodine.
Industrija kablova Jagodina je u prvih 10 meseci ove godine povećala i proizvodnju i izvoz, izjavio je Tanjugu generalni direktor te fabrike Ratko Vučurović. On je objasnio da je industrija kablova od januara do oktobra ove godine proizvela 22% više kablova nego u istom periodu lane, dok je vrednost izvezene robe bila 45% veća nego u istom periodu prošle godine. Za 10 meseci proizvedeno je 7290 tona kablova, a vrednost izvezene robe je 20,3 miliona evra. Vučurović je napomenuo da je proizvodnja u oktobru od 1156 tona najveća mesečna u proteklih 10 godina. Iako rizik nikada ne spava, vi spavajte mirno. Dunav kasko osiguranje, za vaše dobro. Jer nešto je ipak sačuvano. Staro dobro, jagodinsko pivo. Jagodinska osnovna škola 17. oktobar nizom manifestacije obeležava 50 godina postojanja. Jubilej se brojnim programima proslavlja sve do maja sledeće godine. 5 decenija postojanja i rada zaslužuju pažnju i poštovanje, tim pre što je za 50 godina osnovna škola 17. oktobar iznedrila mnogo uspešnih đaka, čestitih ljudi i vrsnih stručnjaka u oblastima kojima se bave. Ovaj značajan jubilej škola obeležava nizom manifestacije i programa. Dama u najboljim godinama, naša škola 17. oktobar, naravno cele godine proslavlja, čak i u narednoj 2014. će biti puno aktivnosti. Još uvek sređujemo utiske od one naše glavne proslave koja je bila u onoj nedelji kada je baš 17. oktobar, kada smo imali našu svečanu akademiju i promovisali naš bilten, promovisali časopis Rastko i naš vodič za roditelje. Upravo spremamo promociju knjige, tekstova, scenarijima sa naših prirodbi, koleginice naše profesorke Jelene Popović, bit će to negde početkom decembra i naravno do kraja polugodišta još jednu aktivnost, 17. decembra, veče stranih jezika i jednu modnu reviju, jer su učenici izbornog predmeta domaćinstva imali potrebu da pokažu šta su to naučili o kulturi odevanja. U januaru ćemo promovisati našu monografiju, u februaru, martu, aprilu imamo okupljanje naših bivših učenika po njihovoj delatnosti kojom se sada bave. Biće tu naši muzičari, naši umetnici likovni, književnici, glumci i prva generacija njih. Očekujemo onako, one će nam biti završna aktivnost, završna svečanost, okupljanje prve generacije koja je ovde išla. Uspesi podstiču, ali i obavezuju, a osnovna škola 17. oktobar ima čime da se podiči uspehom svojih učenika. Prethodnih par godina ekspanzija je fantastičnih uspeha na takmičenjima naših đaka. I svake godine sve veći broj onih koji idu na republička takmičenja, što kazuje da će biti za neku narednu proslavu, jubilarnu, još više tih naših bivših đaka, uspešnih naučnika i glumaca i umetnika. Dama u najboljim godinama, osnovna škola 17. oktobar. Još mnogo uspešnih godina je pred njom i njenim đacima i verujemo još mnogo jubileja, uspeha i nagrada. Učenica muzičke škole Tijana Antić osvojila je drugu nagradu na takmičenju solo pevanja koje se održava u Mladenovcu, srpska solo pesma. Muzička škola Vladimir Đorđević u Jagodini uspešno je startovala kada je u pitanju takmičarska godina. Učenica Tijana Antić osvojila drugo mesto na takmičenju solo pevanja u Mladenovcu.
Sa velikim zadovoljstvom i posebnom radošću mogu da za javnost saopštim da Muzička škola Vladimir Đorđević i njeni učenici i nastavnici i ove školske godine uspešno startuju na takmičenjima. Tako je naš učenik Tijana Antić, učenica druge godine solo pevanja, osvojila drugu nagradu na takmičenju Srpska solo pesma u Mladenovcu. Time je nastavljen uspešan rad u realizaciji školskog razvojnog plana kad je u pitanju ovaj odsek, tako da nadalje usmeravamo učenike koji su upisali solo pevanje da to bude i njihova profesionalna orijentacija. 17. novembra je u Mladenovcu održano 3. po redu takmičenje Srpska solo pesma, gde je nastupila naša učenica Tijana Antić, osvojila je drugu nagradu. S obzirom da je bila jaka konkurencija, da je bilo učesnika iz Beograda najviše, a znamo da su tamo jake klase za solo pevanje, vrlo je dobro bilo. To nam je zapravo 3. put da se pojavljamo na tom takmičenju. Prošle godine Katarina Dimitrijević je na istom takmičenju osvojila prvu nagradu, to je naša bivša učenica, a sada učenica Srednje muzičke škole Mokranjac iz Beograda, koja je inače vrlo uspešna, ovoj školi je donela mnogo nagrada. Nadam se da ćemo da nastavimo u tom stilu, jer ovde ima stvarno jako talentovane dece. Jagodina je veoma sa talentovanim solo pevačima pre svega, pošto ovde eto pune 3 godine sam, a nadam se da ćemo i ostati i dalje. U ponedeljak u Jagodinskom kulturnom centru profesorka solo pevanja Jovana Jovićević održat će solistički koncert. Na programu će biti najlepše pesme muzičkih majstora i arije iz opera. Koncert koji se održava ovde 25. novembra u ponedeljaku sa početkom u 19 časova. Pozvala bih zainteresovanu publiku da dođe. Kao gost, malo pre sam rekla, učenica Katarina Dimitrijević biće moja, koja je sada kod profesorke Tanje Obrenović u Mokranjcu. Inače ona sopran, ja sam eco sopran, pa malo da ulepšamo atmosferu. 19 časova, sala za Centar za kulturu, Jagodina, izvolite, dođite. Ja sam nazvala koncert pesme najlepše pesme muzičkih majstora i arije iz opera. Sad ima pomešano, ima malo Rusa, malo Italijana i tu zapravo pravila sam koncepciju da bude interesantno publici. Na kraju koncerta biće nekih poznatih arija. Inače, muzička škola ove godine upisala je rekordni broj polaznika od osnivanja škole, 295 učenika na svim nivoima obrazovanja. Škola za decu sa oštećenim sluhom i govorom 11. maj u Jagodini predstavile se na konferenciji u Briselu koja je održana od 11. do 14. novembra u organizaciji HAIPEN, Evropska mreža za osobe sa oštećenim sluhom, i NVITER, Evropska mreža za osobe sa oštećenim vidom. O učešću u radu u konferenciji i članstvu u ovim organizacijama za televiziju Jagodina govori Dragana Kovačević, direktor ove škole. Škola 11. maj u Jagodini objedinjuje rani tretman, predškolsko, osnovno i srednje stručno obrazovanje za decu sa oštećenim sluhom i ostalim smetnjama u razvoju. Ima 130 učenika. Škola je 85 godina rada obeležila maja prošle godine. Učešće na konferenciji u Briselu od 11. do 14. novembra, koju su organizovali HAIPEN, Evropska mreža za osobe sa oštećenim sluhom, i NVITER, Evropska mreža za osobe sa oštećenim vidom, predstavlja vid priznanja za unapređenje obrazovanja koje deca sa oštećenim sluhom i ostalim smetnjama u razvoju dobijaju u ovoj školi. Naša prezentacija je na našu veliku radost naišla na jako dobar prijem. Nama je bilo bitno i da se otprilike, kako da kažem, izmerimo sa čitavom Evropom, da vidimo gde smo mi tu. Još jednom da ponovim, znači svi su jako lepo odreagovali i žele svi da stupe u kontakt sa nama, znači dobili smo poziv da obiđemo škole u svim evropskim centrima, da oni takođe dođu kod nas i da zajednički pristupimo projektima. Šta znači članstvo u takvoj jednoj evropskoj mreži? Članstvo znači mogućnost aplikacije za evropske projekte, znači da se poboljša život slušno oštećenih osoba, da se lakše dođe do nekih beneficija, da se uopšte, kažem, popravi kvalitet njihovog života, a za našu ustanovu znači da mi razmenimo naše metodološke pristupe, da razmenimo iskustva, da, što ovako je za našu decu najinteresantnije, tu postoji velika mogućnost razmene profesionalaca i učenika
sa školama slušno oštećenih iz čitave Evrope. Valja naglasiti da škola 11. maj ima i inkluzivni tim koji u saradnji sa jagodinskim školama pruža podršku deci sa problemima u razvoju. Među projektima o čijoj se realizaciji razmišlja u bliskoj budućnosti su i oni koji se odnose na zapošljavanje dece, koja steknu srednje stručno obrazovanje u ovoj školi, kaže Dragana Kovačević, direktor škole za decu sa oštećenim sluhom i govorom 11. maj u Jagodini. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave sabor Svetog Arhangela Mihajla, u narodu poznat kao Aranđelov dan. Sveti Arhanđel Mihajlo, jedan od 8 anđela, uživa najveće poštovanje u našem narodu. Ovaj praznik ustanovljen je još u 4. veku kao sabor svetih anđela. Biblija počinje rečima: u početku stvori Bog nebo i zemlju, i pod nebom se podrazumeva stvaranje bestelesnih nebeskih sila. U tim nebeskim silima spadaju 9 nebeskih činova. Na 8. i 9. mestu nebeskih činova jesu sveti arhangeli i angeli. Kada je došlo u nebeskom carstvu do otpadništva od Boga, kada je Satanajlo sakupio deo anđela i krenuo u borbu protiv Boga, na čelu anđelskih sila staje sveti arhistartik Mihajlo sa ognjem mačem na carskim dverima, na nebeskim dverima, i došlo do zbacivanja Satane sa neba. I kaže jedan svetitelj: i vide Satanu gde pade sa neba i povede sa sobom veliki broj svojih pristalica, svojih demona. Sveti Arhangel Mihajlo je vođa tih bestelesnih sila i on je taj koji je uvek stajao u zaštitu samoga Gospoda Boga, ali i uvek i oni koji su se njemu molili. Sveti Arhangel Mihajlo je u našem narodu jedan od najpoštovanijih svetitelja i poznato je da su anđeli bestelesne sile, znači da nemaju tela, da su svuda i na svakom mestu. Sveti Vasilije Veliki, imajući viziju jednu prilikom sjene molitve, video je da oko ljudi zaista leti mnoštvo demona, onih isto tako čelesnih sila, ali zlih i gnusnih, kako on kaže. I da nije tih anđela, da nije čuvara anđela, da nije Arhanđela, Mihajla, Gavrila i ostali, sigurno da nijedno ljudsko biće ne bi moglo da dole iskušenjima koja ta zla stvorenja čovekoj duši nanose. Mihajlo je po narodnom verovanju živ, te mu stoga oni koji ovaj dan praznuju kao krsnu slavu ne kuvaju žito. I jedni i drugi imaju imperativ pobede, žele u vrh tabele i izlazak u Evropu. Derbi susret 13. kola Jelen Super Lige Srbije. Jagodina, Vojvodina, gradski stadion u Jagodini, subota 23. novembar. Početak je u 15 časova. Ulaz slobodan. Dođi na stadion i navijaj najjače. Za svoj tim, za plavi tim, za novu pobedu. Jagodina, Vojvodina. U derbi susretu 13. kola fudbalskog prvenstva Jelen Super Lige Srbije, Jagodina u subotu dočekuje Novosadsku Vojvodinu. Tim povodom Jagodinski superligaš održao je konferenciju za novinare. Očekuje se da derbi susret 13. kola fudbalskog šampionata Jelen Super Lige Srbije između Jagodine i Vojvodine bude istinski praznik fudbala. Prvo, za predstojeći duel vlada veliko interesovanje, a takođe susreti ova dva tima uvek su bili interesantni i dramatični. Na preskonferenciji Jagodinskog superligaša takva očekivanja imali su šef stručnog štaba Mladen Dodić i prvotimac Vuk Mitošević. Pre svega koristim priliku da pozovem navijače, s obzirom da je besplatan ulaz, da je derbi u pitanju i očekujem da tribine budu popunjene, da bude pravi ambijent, jer siguran sam da će Vojvodina imati podršku svoje navijačke grupe, tako da želim da to bude stvarno derbi, jer Vojvodina i Jagodina su svoje utakmice zaista uvek pravili spektakl. Tako je bila i posljednja utakmica u finalu kupa, gde je Jagodina pobedila jedini put Vojvodinu do sada, ali na najznačajnijem meču i time osvojila trofej. Ovo je prilika da u prvenstvenim mečevima dođemo do prve pobede nad ekipom Vojvodina.
sigurno da neće biti nimalo lako, s obzirom da je Vojvodina u dosadašnjem toku prvenstva pokazala da bez obzira na neke promene igračkog sastava i stručnog štaba u letnjem prelaznom roku, da imaju izuzetno ofanzivnu ekipu sa dosta individualaca koji sami mogu da reše meč. To je pokazala i na evropskim mečevima tokom leta, možda i najbolji utisak je ostavila. Naše ambicije su pobeda, prva pobeda u prvenstvu nad ekipom Vojvodine i zbog te tradicije, a i zbog bodova, jer bismo sa 3 boda izjednačili bi se na tabeli sa ekipom Vojvodine i priključili se ekipama u vrhu, a tu želimo i po završetku i sezone i ove polusezone da budemo. Sigurno da i mi imamo svoje adute, bez obzira što u posljednje vreme imamo problema sa povređenim igračima, tu se nadovezuje sad već kako dolazi finiš jesenjih dela i pauze zbog kartona, tu pre svega mislim na Darija Damjanovića koji zbog kartona neće biti u kombinaciji, ali bez obzira na sve to, siguran sam da su igrači maksimalno motivisani, da daju svoj maksimum na terenu, a kada je tako, onda nema ekipe u srpskom fudbalu koju ne možemo da dobijemo. Ekipa Vojvodine igra bolje u gostima, ima i ona svoje adute, to garantuje jednu sadržajnu utakmicu, mislim da je svaka naša utakmica izuzetno sadržajna i zato još jednom i na kraju pozivam navijače, pre svega navijače Jagodine, da u većem broju dođu i da nas podrži da budu naš 12. igrač u ovom derbiju. Obe ekipe su u poslednjem kolu zabeležile negativne rezultate, tako da i mi i oni verovatno idemo na pobedu, što obećava dobru utakmicu i ja se nadam da se nadovežem na šefa uz pune tribine. Klub je prepoznao trenutak, besplatan je ulaz, tako da mislim da će biti svi preduslovi za odigravanje jedne dobre utakmice u kojoj ćemo mi pobediti. Za subotnji susret 13. kola Jelen Super Lige Srbije na gradskom stadionu u Jagodini između Jagodine i Vojvodine ulaz se neće naplaćivati. Utakmica počinje u 15 časova. Na samom kraju vremenska prognoza. Sutra umereno oblačno i toplo za ovo doba godine sa dužim sunčanim intervalima. U toku noći na oblačenje duvaće slab jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 11 do 17 stepeni. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio televizije Jagodina. Hvala na pažnji. Prijetno.